سلام تخطاتلتنا channel كما يكنيكم كما تخونوا سنة كتكونوا نايوتر من يوتيو إذا فيديو زيا أزيا قداسي نمبزحتو زب أفريقيا بفلاي دما نعانا أبزوانزي أبزح مدرخ ذكرا غرنان أقداس حبريتان كنركبينا نسو دما تشاينا شركنتنا يا أفريقيا مس تشاينا دو يحيش مزم عرابا وعالم وغالا زراربا مبزحتن هقرات أفريقيا مجزاتك معراباين عالمين وسيدا دحري دما تزلع على زمدناناتن مستن معراباين هقرات يصنحو أبز حالفه 10 عامات جن ناب تشاينا قصن كزم بلا يرايا اللوا إذا زخدو زلوا قعزو يعوتن دي دولو مليسا بقد قادي اتوان أبزا فيديو زيا بعمقت كن ريينا أمو داتا بريزنت سياس أب تشاينا خيدو خلو كابز قبر حيدت بزع بازارستي انترفيو ون كن رينا قدميو جن نتارسن تايو اكزاكت لبخامي يسرح كابي يمتيو حادة بحادة بكل مداي كن ريا كالفتنينا لاي قبرو مجمريا بأمريكا خنجمرينا مغنياتو نا أمريكا ريتون نسمع بزعب أفريكان بزعبانا تشاينا كزارب. General Townsend, could you walk us through what you think China is doing in Africa? How does it threaten us, and what are we doing to address it? So بايتونا أمريكا حلفنا يتوتهدراوي كفال مالتيو نحاده كيلا أنا أفريقيا أمريكا ومالتيو يحطلو تشاينا كميجيرا بأفريقيا تبدهنا لخميجيرا تنكسغسالا نقرنا يقولوا. They compete with us in Africa. First of all, China has made a decision, a deliberate decision to compete with America in Africa and win that competition. مجمري أنت يبللو إز جنرال مالتيو تشاينا أب أفريقيا دايما دايلا يامس أمريكا كتوادر مسيازلا كتوادر قند يكونسي نتود در كتسعري إليا علي ما تبقي سازلا يبللو سلزي نا تشاينا استراتيجي نا أمريكا استراتيجي بعلو يقلت الله سنهيلنا تمليسنا بقول مدايكن رينا. They compete primarily through economic means and diplomatic means. And you can see that there with their بغلت من قد ما يمز ودادر نازلو مجمريا بإيكونوميكاو من قد يمز ودادر نازلو كالايكا بديبلوماسياو من قد يمز ودادر نازلو سمعوا هجي. Belt and Road Initiative, they are investing everywhere across the continent. We don't actually have to meet that competition in every location head on. We have to pick and choose where we're going to do that. And there are countries where it's انتايبلالو سلازي Belt and Road Initiative زبحال أب كل هجرات أب بزحات هجرات أفريقيا أفتح تغرتي إنفستي قبر له كمو خنجبر قدي تايبلان. Of course they don't want to invest. سلازي كمو خنجبر قدي تايبلان نافري إن تشاينا دما أب كل هجرات أفريقيا خن ودادرين غلينا انتايدا أبي كن ودادران غل هجرات مريزنا أباتن بزوات أنا من قد كن ودادرن غل خلا زراربا كم تشاينا بأفريقيا إنفست تقبر زلا إنفست خنجبر دليتنا يكونن من قدنا استراتيجينا يكونن نحنا نورادرو لمن قد لنا يبلو سو زي كابت تلقنا من قست أمريكا كور استراتيجي ويكا حبريتا نسمع لنا good هجي إذا حدا وجن نديو كالو وجن كونلنا زخيل مجمريا بوجن أفريقيا نا تشاينا خنرينا تشاينا أفريقيا انتايزم دنا لون. Your interest in China has never shown any imperial interest in Africa. China was there with us. In our liberation struggles, China supported us. When the West was colonizing us, China was helping to liberate us. China was there to defend our independence, economically and otherwise. ናይ ዛምቢያ ፖለቲከኛ ይዝን ታይብላሎ ቻይና ካፕትን ትክሳብሎሚ አብ አፍሪካ ኢምፔሪያል ወይካ ናይ ምግዛ ባህገን ድሌትን የብላን ብላሎ ናይ ቻይና ካፕ ወላ ኣብቲ ግዜ መግዛእትና ኤውሮጳውያንን አሜሪካውያንን ብስተፈላለየ መንገዲ ክገዙና ከለው ኣብቲ ሓርነትና ንክንረክብ ንቃለሰሉ ዝነበርና ይሕግዙና ነይሮም ድሕሪ ድማ ብኢኮኖሚ ይኹን ብካልእ ኩሉ ግዜ ክሕግዙና ይፍትን ነይሮም እዚ ፖለቲከኛ ዝዛረበ ሓንታ ገዳስ ነጥብ ክንሰምዕ ኢለ ኣብዝምፅ ይሄ ዘለኹ ንስማዕ ይህጂ. For instance, my country, Zambia, it was blockaded. All our neighboring country were still under colonialism. We had no access to the ports from Mozambique, from South Africa, from Namibia, from Angola. But there was no proper road, there was no rail. We asked the Americans, the British to help us
put up a rail system. ሕብረተሰብና ንክቕየር ነፍስ ወከፍና ክንክተሎ ዘለና ካብ ኤስያውያን ብፍላይ ካብ ቻይናውያንን ህንዳውያንን ክንመሃሮ ዘለና እዩ እዚኦም ሕብረተሰብ እዚኦም ነፍስ ወከፍ ሳንቲም ኣብዘይ ቦታ ኣይትወድቕን እያ ዘይልዮም መጋየፂ ኣይገዝኡን እዮም ገንዘቦም በአገባብ ይሕዝዎ ኢንቨስት ይገብርዎ ستوك ماركت كمون كريبتو أزيا قداسي أبزي كالاي السومن دوقومن أب تمرتي بفلاي دما أب IT أب إنجينيرينج أب بيزنس زلا على تقرر لهم that's why دما مايكروسوفت جوجلن بهنداويان كمون أب كال إسياويان زمرحو سالساي دما نفس وكف زر لهم جنزب أب عدوم جزاجي بيزنس بمهنات يوم زعبيو نزك حق الزغل صفر عليه بروجرام لنا كم أمن خن عبي كن قطلون كن مهارون زلنا ونيو سلازي تتوقعوا لبلاكم thank you very much انتهي بلنا له أب حجري زامبيا انترينا زامبيا أفتقنا بحر زي بالله حجريا سلزي كما أفتق زي بالله حجر زخوني يكون كوز أي حجر نزمت بزحت أجمع كم زنبرة سلزي بتو ودبات مداوب تهجرات تنزانيا لا ساوث أفريقيا لا يبلا له أنغولا لا ناميبيا لا سو كابزياتهم أفتق رخيبهم بمنقد بابور جيرون كونوا خمسو نأمريكا يكون أوروبا كابنا وحوان حجز يحط نيرهم أمام زنته وهيبهم كحجزهم زدلي وي كلقهم زدلي نبرن نا China قد هجسم وان تايكبلي to the port of Dar es Salaam they refused. President Nyerere of Tanzania came on behalf of Zambia and Tanzania to ask the leadership of China under Chairman Mao, Zhou Enlai, for help to build a rail. China at that time did not have the capacity, but China said there's no way they have to do it. They mobilized both the human capital. انتهي بلالو أبتشعو بريزنت ناي تنزانيا زنبري جوليوس نيريري ني زامبيا ني تنزانيا وكيلون أبسوساتات هنا نزارب زلنا ني تشاينا أبتحت ما أو خلاي جينا زنا لو ما هبتخي هلو أغلو حقزونا يبلوم تشاينا نبعلو ما بتجزيتكم عينة تعتقد أبها قرومونا ينبرو من بزع سلازي حقزونا مزبلهم سبومن بتزكالو مع عقمي نتمن قد بابورا مهنات حق زومهم نوح ستوريو 7 تشايناويا نتي من قد بابور كقبرو خلو ميتهم رئيسهم كسب حجة أب زامبيا تقبيرا مع لويبل لازم نعمل له سينا نوح ستوري سلازي تشاينا نوح تاريخها وسرت بفلا بهنساتنا أفريقيا even after جينا زنا لو مثل أنا هبتن كيف تحكلاون تحجزهم كم زنا بريت نقرالو إذن بخميز استراتيجيز قتلوا خيلهم اسكم جمريا الأمانة تشاينا انتهين رايوزي. And as of August 2023 marks the 10-year anniversary of China's Belt and Road Initiative, the world's largest and most comprehensive trading network. And as of August 2022, 149 countries around the world have signed up to work with China, and the goals of the BRI are actually quite simple. Increase trade amongst the member countries, reduce trading costs, and work together to grow. The Belt and Road Initiatives بحال هنساتنا كالوت حجرات زعلمة project ناي China لعلميتنا 4 هجرات بعالم كمرة مبزحات هجرات ناي أفريقيا بساتفو زلوا 10 عامات عصيروا لابز جزيزي أبزد ما بزح هجرات كربحان كعبيالون كيلو متألمان أيتي initiative دما بيرايز بحال نقدي أمونجو هجرات نمعباي أمونجو China أمونجو زين هجرات نقدر نمعباي كمون تي زخانة project نا infrastructure نخجبرو زد اليوم واقعات بنا أوروبا عقن كرخلو كبر سلا زخانة نتواقع نمقدار هناتو China عقم سباق لما الحصور سلا زخانة China نت project بحصور كتجبرت غير كبر ما نتي global economy نقدنا عالم نمع بايب لنا. Grow our global economy. The mission of China's BRI sounds noble and is exactly what the world should be doing. But does China have an ulterior motive? US politicians and corporate media certainly want you to believe so and have invented a term called debt trap diplomacy to describe China's efforts. Western media has been promoting a narrative that China is taking advantage of smaller developing countries, pressuring them into high interest loans and seizing their assets when the country inevitably defaults on their payments. I'll admit, debt trap diplomacy is a clever phrase that is going to raise fear against China. But in today's video, I'm going to present solid evidence. ولا كوت تشاينا BRI تختاروا زي initiative صبغن كانوا تهجرات كسبون زي جبان تقونه بمعربة وميديا الزنا جرزي حدا كالش سم كتل شميزلو نسدما debt trap diplomacy بعدا حنيق كاز جبر diplomacy ببال أوروباويان زي معربة وميديا زفبرخو بتخكلنا تنا تشاينا مس أفريقيا تجبروا زي زمدنا نكهسسن
ብዙሓት ስኮላርስ ናይ ኣፍሪካውያን ኣብ ደገ ኮይኖም ነዚ ነገር ንካሜራባዊ ሚድያ ወሲዶም ብምግዳሕ ነቲ ዝግበር ዘሎ ለውጢ ክቃወሙ ይፍትኑ ብዙሓት መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ክዛረቡ ክንሰምዕ ኢና እሱ እውን ኤቪደንስ ጭብጥ ብጭብጥ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ከፍርሶን ከኣልዮም ክንሪና ነዊሕ ቪድዮ ከይኮነኩም ክምለሳ የዚያ መጀመርያ ነዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ብሓደ ጋዜጠኛ ናይ ኣሜሪካ ንሓደ ናይ ሚኒስትር ፋይናንስ ናይ ግሪክ ክትሓተያ ንሱ ብንጹር ህያው ኣብነት እናሃበ ክገልጸልና እዩ I'm been very concerned lately about China. They are now all over Africa, you know, buying things and investing over there and getting those countries dependent on them and supporting, you know, non-democratic people. And I'm just like whom? እንታይ ትብሎላ ኣነ ስክፍታ ኣለኒ ኣብ ኣፍሪቃ ብፍላይ ምስ ቻይና ዘለዎም ንግዲ ንሱ ድማ ነተን ሃገራት ዳርጋ ይገዝዎን ኣለዎ ብዙሕ ነገራት ይሃንፅሎም ምስቶም መራሕቲ ብምስራኽ ነታ ክፍለ ዓለም ሲ ይገዝዎ ኣለዉ ስክፍታ ኣለኒ ትብሎላ ከም ኣብነት እስካሃብኒ ይብላ ኣሎ እሱኻ እጅ ስምዕዋ well, We are in a country that supports Saudi Arabia. yes, that's true. Right. So Suddenly we have a problem with كم هاجرك أمريكا كم هاجرك مالتيو هو مزبلته هو بتخكل هاجركي نعبنت أمريكا مالتيو كالوت ولك أملاخين منجستاز زلون كم بعد سعود عرب مساعتهم نخسر حوت أقام زي بلون مالت كديو يلو يرمالو سلازي أتي معرباو عالم كزارب كله أبكاله مس ديكتاتورس وي كم سولك أملاختين نخسر حوت أقام يبلومن أب أفريقيا خون كله ترايم وعنكم زغيرو نابلي يرمال زلون اسمعيو you know, superpowers supporting non-democratic people. yes, I mean, yes, I do. You know, they're in Africa. They're lending money to countries to build ports and different infrastructure. To build what? Port. And what's wrong with that? And well, because Countries that need ports get ports. but they're making people dependent on. I mean, I know it's the same thing that we've done, which is No, it's not. horrible around the world. They are far. So انت تقول لا تسكفتنا تي قبل اليوم ودبات يهانصلهم ايربورت يهانصلهم منجد هاير يهانصلهم مزبلته انت هيصقم ملو ودب زي بلهم ودب تتهانصلهم ايربورت زي بلهم ايربورت تتهانصلهم هوسبيتال زلهم تتهانصلهم انت هيصقم علو يلو مسملسلا هو استاذ صبغ دي جن صقعتنياتات ناتهم يقبروا معلو بتخكل كم تنحنا نقبروا زنبرنا نحنا اوروبيان امريكان مربايان نقبروا زنبرنا بتلت لا اتقاقيلوا نسخمن ምዕራባውያን ሃገራትን ቻይናን ዘዛምድ የብሎም ንሳቶም ኣብ ሰብኣውነት ኣለዎም ምሳና ክወዳደሩ ለኤውሮፓዊሱ ምሳና ክወዳደሩ ከሎ ይብላሉ እንታይ ማለት እዩ ክገልጸላ ይስምዑ More humanistic than the United States ever was. Really? Okay. Absolutely. Great. So Let me give you an example. Of course, they are peddling for influence. yeah. But they are non-interventionist. Absolutely non-interventionist in a way that Europeans, the West, has never managed to fathom. When it comes to the እንታይ ይብላሉ ካብ ልክዕ ከም ተሃገርካ ኣሜሪካ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ከምኡ ይኩኑን ቻይናውያን ኤውሮጳውያን እዚ ምዕራባዊ ዓለም ክርዱ but they are non-interventionist. Absolutely non-interventionist in a way that Europeans, the West, has never managed to fathom. When it comes to the influence of China outside its borders, I have to say, firstly, it's quite remarkable that they don't seem to have any military ambitions. Secondly, Africa. I'll give you an example. ሓደ ካብቲ ናይ ቻይና ፍሉይ ዘብሎ ኣብ ምትእትታው ኣብ ካልኦት ሃገራት ክገብሩ ከለዉ ወታደራዊ ባህጊ ስለ ዘይብሎም ወታደራዊ ቤዝ ወይ ከም ዓስከር ወይ ሰራዊት ንክሰዱ ድሌት ስለ ዘይብሎም በንጻሩ ምዕራባውያን ሃገራት ኩሉ ግዜ ወታደራዊ ቤዝ ክገብሩ እዮም ዝጓዩ that's why ድማ በአፍሪካ ብዙሕ ወታደራዊ ማዓስከራት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ A specific example, Ethiopia. 2004, because it happened to be there, and I have some first-hand experience of it. They went into Ethiopia. I'll tell you why they went into Ethiopia, because they suspected there was oil. Because China is a major industrial power, but it lacks primary resources. Now, instead of going into Africa with troops, colonially, destroying the country, killing people like the West has done, for the እንታይ ይብላ ኣሎ ህያው ኣብነት ካባነ ዝወዓልክዎ ክነግረኩም ኣብ 2004 ቻይናን ኢትዮጵያ ክትከይድ ከላ ስለምንታይ ከይዳ መጀመርያ ክነግረኩም ቻይናን ኢትዮጵያ ዝኸደትሉ
ናይ ነዳዲ ህላወ ኩሉ ከም ዝቕል ስለ ዝጠርጠሩ እዮም ይብለና ኣሎ ሕጂ ናብ ከምኡ ክኸዱ ከለዉ ከምዚ ምዕራባዊ ዓለም ዝገብሮ መፅኦም በፅዋር ብውግእ ብዕግርግር ነቲ ሃገር ኒኻ ነዳዲ ምውሳድ ዘይኮነ ብኸመይ ከይዶም ስምዕዎ ሕጂ last 100 years, what they did was they went to Addis Ababa and they said to the government, we would like, we can see you have problems with your infrastructure. We would like to build some new airports, upgrade your railway system, create a telephone system, and rebuild your roads. And we'll do this all for free. No strings attached. We don't want. ስለዚ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ክምስርቱ ስለ ዝደለዩ መፅኦም እንታይ ኢሎሞም ስምዑ ናይ ትሕተ ቅርፂ ፀገም ከም ዘለኩም ርኢና ኣለና ስለዚ ኣብ ኤርፖርታትኩም ኣብ ምህናፅ ፅርግያታትኩም ኣብ ምህናፅ መንገዲ ባቡርኩም ኣብ ምህናፅ ካልእ ትሕተ ቅርፂ ኣብ ምህናፅ ክንሕግዘኩም ኢና ዝኾነ ይነኽፍለኩም ኢና ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝኾነ ክትከፍሉና ዘለኩም ግዴታ እውን የብልኩምን ይብሎም ኣሎ ስምዑ እዚ ብተግባር ዝነበርክዎ ዝወዓልክዎ ዝብል ዘሎ ዝፈልጦ ዝብል ዘሎ ከምኡ ድማ ኤሮጳዊ ድማ እዩ ስምዑዎ Want anything from you. And they did. Why did they do it? Because this is soft power. Because because they knew that if oil is discovered, and it was discovered later, then, of course, the Ethiopian government will be much more open to Chinese oil companies coming there. ዕላማ ኩሉ ብምሉ ብናፅ ኣይኮነን ምክንያቱ ሶፍት ፓወር ወይ ከዓ ፍኹስ ዝበለ ሓይሊ ንክህልዎም ተኣማመነት ንክሃንፁ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያ ነዳዲ ተረኺባ ዳሓር እውን ረኺባ ይብል ኣሎ ምስ ናይ ቻይናውያን ካምፓኒታት ንክሰርሑ ድልውነቶም ኣብ ተግባር ሪኦም መስሎ ዘለዉ ናባቶም ንክኸዱ ፀገም ኣይክህልዎም ስለዚ ነቲ ዝምድና ናሃነፅዎን እናበርክትዎን ፀኒሖም ይብል ኣሎ እዚ ድማ እዩ እቲ ክንሰምዖ ዘለና ሓበሬታ They have never combined their investment with imperialistic. Can you imagine if that was a German company or an American company? That's why I'm saying I don't think you should worry. Okay, I won't. እንታይ ኢሉ ኣሎ እዚ ኮይኑ ግን ኩሉ እቲ ዘለዎም ፅልዋ ይኹን ስራሓት ዝገብርዎ ምስ ፖለቲካ ኣይሕውስዎን እዮም እዚ ዝግበር ዝነበረ ትሕተ ቅርፂ ናይ ጀርመን ካምፓኒ ወይ ናይ ቤልጅም ወይ ናይ ኣሜሪካ እንተዝኾነ ነይሩ ከመይ ምዃኑ ክትሓስብ የለክ እናበለ ክሳብ ክንደይ ፍልልይ ከም ዘለዎም ኣብታ ኣሰራርሓን ፖሊስን ይነግር ኣሎ ሕጂ እዚ ዝበሃል ዘሎ ዕዳ የብሎምን ማለት ካድዩ ቻይናን ኣፍሪካ ዕዳ ይገበረትላ ማለት ድዩ ንዝብል ሕቶ መልሲ ክንበኩም ኢና let's go now in a public debt it doesn't appear that China's in a position to use the debt it's owed as leverage. In Kenya, Chinese loans account for about 10%. እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ብሉምበርግ ዝመፀ እዩ ስለዚ ዕዳ ናይ ነፍሲ ወከፍ ሃገር ካብ ቻይና ዘለወን ንርአዮ ምንታን ክርዳእና In Kenya, Chinese loans account for about 10% of the country's $70 billion total. Kenya, Kenya ni China ካብቲ ሰብዓ ዘለዎም ዕዳ 10% ጥራይ ይብለና ኣሎ ንቐጥል And it's even less acute in Nigeria where the Chinese debts are just about 3 to 4%. ኣብ ናይጄርያ ካብ 3 ክሳብ 4% ናይቲ ዕዳ ናይቲ ሃገር ጥራይ ናይ ቻይና ዕዳ ኩሉ እቲ ዕዳ ናይ ቻይና ገይሮም እዮም እዚ ምዕራባዊ ዓለም ሚድያ ክዛረብ ዝፍትን ግን እቲ ዕዳ ናይ ቻይና ኣብዘን ሃገራት ኣዝዩ ውሑድ እዩ ስምዕዎ ሕጂ So again, we have to focus on the data as it is, not as these narratives and these storytelling. እቲ ሓበሬታ ከም ዘለዎ ከነንብቦን ክንፈልጦን ክንክእል ኣለና ከምቲ ምዕራባዊ ሚድያ ክትፈልጦን ክትዛረብሉን ክትሓስቦን ዝደለየካ ኣይትኹን ይብለና which we have these fantasies that Kenya is going to be taken over by the Chinese. One country cannot control another country. ሓደ ሰባት ኣለው ኢንፋክት ገለዳት ኣና ቪድዮ ዝገበርኩ ኣብ ካልእ ሪያክት ክገብርዋ ሰሚዐ ኢትዮጵያ ክወስድዋዮም ኬንያ ክወስድዋዮም ኡጋንዳ ክወስድዋዮም ቻይና ኣይዶኖ ካበይ እዮም ዝረኽቦት ሓበሬታ እቲ ንፁር ሓበሬታ እዝዩ ጥልቕ ዝበለ ሪሰርች ግበሩ ቪድዮ ስለ ዝረኸብኩ ኣይኮንኩን ዘምፃልኩም ዘለኹ ማዓጃንክ ቪድዮ እዩ ዘሎ እቲ ኣገዳሲ ሓበሬታ ዘለዎ ቪድዮ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ስለዚ ስምዕዎ እዚ እዩ ንሓንቲ ሃገር ቻይና ክወስድዋ ድሌት የብሎምን ክገብርዋ ይክእሉን እዮም ኣብ ገለገለ ከይስስ ዝተገበረ ኩነታት ኣሎ ክንሪኦ ኢና just by owning 4 to 10% of its debt. Only a handful of countries on the African continent have a significant amount of debt owed to China. ዕዳ ናይ ሃገራት ክንሪኦ ከለና ብሓፈሻ ናይ ቻይና እታ ዝዓበየ ዕዳ ዘለዋ ኣንጎላ 42.6 ቢልዮን ኣለዋ ነዚ ኩሉ ዕዳ ብናይ ኣንጎላ ስለ ዝትምንዎ ብዕዳ ተበሊዐን ይብሉ ኣንጎላ እንተውፂኻ ተን ካልኦት ሃገራት ግን ምስቲ ዕዳ ዘለዎን ኣወዳዲርካ ኣዝዩ ንእሽተይ እዩ ኢትዮጵያ 13.7 ቢልዮን ዕዳ ኣለዋ ዛምቢያ 9.9 ኬንያ
ቢልዮን ናይጄሪያ 7.2 ካሜሩን 6.2 ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ እቲ ዕዳ ዘለዎን ሃገራት እታ ናይ አንጎላ ጥራይ ዝተጋነነት እምበር ትኻልእ በመጠኑ ምስቲ ካልእ ዕዳታት ናተን ፓራለል ካብኡ ዝነኣሰ ክፋል እውን እዩ and most of them owe much more to private bond markets. Africa does not have a Chinese debt problem. Angola weights about a third of all Chinese debt in Africa. So take Angola out of the issue, then you have an even less serious problem in that respect. So it's very important that we narrow down this problem to be what it is. But it only takes one bad deal to affirm Western fears. In the Democratic Republic of Congo, a controversial method of borrowing based on future natural resource revenue has meant some projects have fallen victim to corruption. Congo has a very significant እንታይ ይብላ ኣሎ ብሓፈሻ ወላ እኳ ቻይና ንብዙሓት ሃገራት ተለቅሕ እንተላ ኩሉ እቲ ተለቅሖን ኩሉ እቲ ፕሮጀክትን 100% ይሰርሕ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ጌጋታት ዘለዎን ውጥቀት ዘለዎን ኣለዉ ነቲ ጌጋ ዘጋጠመ ስሕተት ዘጋጠመ ጥራይ ወሲድካ ንብሙሉ እቲ ቻይና ትገብሮ ዘላ ኢንቨስት ምፅራፍ ግን ሓደገኛን ንኣፍሪካ ድማ ካስ ዝኽእል እዩ ፅንሂልና ብዛዕባ ዛርስቲ ብዙሓት ሊቃውንቲ ዝበልዎ ክንርኢና ሓደ ዝበሎ ሰብ ኣይተምፃልና ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም that's why ድማ ዝተፈላለዩ ሊቃውንቲ ብዛዕባ ዛርስቲ ክንርኢና let's go For a couple of months before the Forum on China-Africa Cooperation in November of 2021 in Dakar, Senegal, we saw 2 months before that the story about the Entebbe International Airport in Uganda apparently was going to be seized if they defaulted on their loan repayment, which was, when we looked at the facts, when you look at the actual data, it was incorrect. And aside from that, what we have with also Chinese loans is they're often lower interest rates than any of the Western. እንታይ ትብላ ኣላ So ተተቕርቲ ቻይና ዝሰራሓትሎም ተን ሃገራት ተቐረፀን ተደይከፊለን ክውሰድ እዩ ዝብል ሓደ ካብ ሓቂ ወፃኢ እዩ ኣፍሪካን ሪሰርቸር ያዝያ ካብ ሓቂ ወፃኢ ጭቡጥ ሓቂ ዘይብሉ ነገር ይትብላላ ካልእ ከም ኣብነት ናይ ኡጋንዳ ኤርፖርት ተሪና ቻይና ትሰርሕ ወይ መብዛሕቲ ዓበይቲ ተቕርፂ ናይ ቻይና ኤርፖርት ሃይዌይስ ገለመለ ፅንሕ ኢልና ክንሰምዖ ኢና ፕሬዚደንት ነበር ናይ ሳውት ኣፍሪካ ክዛረብ ከሎ ክንሰምዖ ኢና ቻይና እያ ሰሪሓቶ ብምዕራባውያን ዓለም ዝተሰርሐ ነገር የለን ስለዚ እዚ ዝበሃል ዘሎ ኤርፖርት ዝበሃል ዝውሰድ የለን ተተቕርፂ ዝውሰድ የለን ኣብዚኣ እንታይ ትብለና ኣላ ካልእቲ ክንሰምዓ ዘለና ዕዳ ቻይና ትቦን ኣፍሪካውያን ቀረፁ ላዕሊ ኣብ ሓፂር ግዜ ክኽፈል ዘለዎ እዩ እዚ እውን ሓሶት እዩ ትብለና ኣላ ስምዕዋ let's go if they defaulted on their loan repayment, which was, when we looked at the facts, when you look at the actual data, it was incorrect. And aside from that, what we have with also Chinese loans is they're often lower interest rates than any of the Western institutions. They are longer maturing periods. They've often allowed for actual infrastructure to come. ከምኡ ድማ እቲ ዝወሃብ ዕዳ ንነዊሕ እዋን እዩ ከም ናይ IMF ወይ ናይ ካልኦት ምዕራባዊ ሃገራት ሕፅር ብዝበለ ብዝልዕል ዝበለ ኢንትረስት ሬት ዘይኮነ ትሑት ኢንትረስት ሬት ንሎንግ ተርም ዘመልከተ ኢንትረስት ሬት እዩ እቲ ናይ ኣፍሪካ በዘም ምዕራባዊ ዓለም ዝወሃብ ፅንሕ ኢለ ከምፃልኩም እየ ስለዚ ኩሉ እቲ መብዛሕትኡ እቲ ዘረባ ብምዕራባዊ ዓለም ተፈብሪኹ ዝመፅእ ምዃኑ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ከይነውሓኩም እምበር ካልእ ፕራይም ሚኒስተር ወይ ከዓ ሓደ ሚኒስተር ናይ ማሌዥያ ክዛረብ ከሉ ድማ ንስማዕ እዩ Transport Minister Loke Siu Fook said that China's Belt and Road Initiative should not be viewed as a debt trap, given that any country that signs up for the BRI should know what they are signing up for. እንታይ ይብላ ኣሎ እቲ ዕዳ ካብ ቻይና ዝመፅእ ከም ዝመሕንቆ ኮይኑ ክቆፀር የብሉ ምክንያቱ እቲ ዕዳ ሃገራት ኣፍሪካ ባዕለን መምየን ፀፂኦም ዘድልዮም ርዮም ንቻይና ኣፕላይ ገይሮም ቻይና ይኮኑን ኣምፅኦም ገንዘብ ከምዚ ኢና ክንሰርሓልኩም ድብልዎም ኣብዚኻ ክንረዳዳ ኣለና ሃገራት ኣፍሪካ ባዕሎም ዘዋፅኦም ኢንፍራስትራክቸራል ሪኩዌስት ናብ ቻይና እዮም ዘቕርቡ ይብሉና ኣሎ In an interview with Global Times, Loke said developing countries should instead take advantage of the BRI as it would help them boost their economies, but they must be accountable for the decisions they make. The BRI is a massive infrastructure initiative by China that spans the globe. However, critics have accused China of creating a debt trap for developing countries. Following Prime Minister Anwar Ibrahim's እንታይ ይብለና ኣሎ እቲ ተን ሃገራት ሓላፍነት ኣለወን ነቲ ዝወሃበን ዕዳ ማነጅ ኣብ ምግባር ነዚኣ ኣርስቲ እዚኣ ኣብቲ ናይ ቻይና መብፃሕፍ ዝገበረሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ንስማዕ እዩ ሕጂ MOU with China on signed a MOU with China on Belt and Road Initiative. Well, this initiative was proposed by China, but the benefits has been shared by the world.
But at the same time, I think you've heard some of the different voices, especially from Western media, with China of spreading the so-called debt trap. So what's your response to these claims, and how do you understand the Belt? እንታይ ትብሎ ኣላ እዚ ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ወይ ካ BRI ዝበሃል ኢኒሽቲቭ ወላ እኳ ብቻይና ዝተበገሰ እንትኾነ ንብዙሓት ሃገራት እዩ ዝጠቅም ዘሎ እንትኾነ ወላ እኳ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር እንተሎ ብምዕራባዊ ሚድያ ግን ሕማቕ ነገር ቻይና ብዕዳ ኣሲራ ወይ ካ ዴት ትራፕ ዲፕሎማሲ ዝበሃል ሳጓውፅዮምሉ ሕማቕ ይዝረበሉ እዩ እዚ ስኻ ርዲት ናትካ ከመይ እዩ ብኸመይ ግብረ መልሲ ትበሉ ትብሎ ኣላ Belt and Road Initiative. If there is any debt trap, it's the responsibility of those nations in Africa who have mismanaged their economies. You can't go back and blame China for any mishap. If you are planning an economy, if you have resources to mobilize, if you have goals to achieve, እቲ ዕዳ ዝወሰዱ ሃገራት እቶም መራሕቲ ናይቶም ሃገራት ነቲ ዕዳ ወሲዶም ዘመሓድሮ ናቶም ሓላፍነት እዩ ብኸመይ እቲ ዕዳ ብትኽክል ክሰርሕ ይኽእል ውፅኢታዊ ክሰርሕ ይኽእል ስለዚ ነቲ ዕዳ ዝሃበኒ ቻይና ምንቃፍ ዘይኮነ እቶም ነቲ ዕዳ ወሲዶም ዘመሓድሩ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ሓላፍነት ክወስዱ ዘለዎም ይብል ኣሎ ኣብዚኣ ርእሲ እዚኣ ኣብዚኣ ርእሲ እዚኣ ልክዕ ከም ብዙሓት ካልኦት ሊቃውንቲ እውን ዝሰማምዑሉ ነገር እንተሎ እቲ ዕዳ እተን ሃገራት ብዘምፅኦ ሕቶ መሰረት እዩ ዝመፅእ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም እንታይ ዝበሃል ዘራርባ ኣሎ ንሳቶም ዝደልይዎ ትሕተ ቅርፂ ዳ እምበር ንስኻ ትደልዮ ኣይኮኑን ፋንድ ዝገብሩልካ ኣብዚ ግን ኣብ ቻይና ግን ኣነ ኤርፖርት ደልየ እንድሕር ኢልካ ኤርፖርት እዮም ዝገብሩልካ እቲ ኤርፖርት ውፅኢታዊ ንክኸውን ኣብቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ዓዲ ኣበርክቶ ክህልዎ ግን እቲ ህዝቢ እዩ ክቋፃፀር ዘሎ ከምኡውን እቲ ገንዘብ ብትኽክል ኣብቲ መዓላ ንክውዕል ሓላፍነት ኣለዎም ይቋፀር እዮም ቻይና እውን ይበሃል ግን ዝያዳ እቲ ሃገር እዩ ክቋፀር ዘሎ እናበለ ይዛረብ ኣሎ በዚያ ድማ ቅብልቲ ነጥቢ እያ for any mishap, if you are planning an economy, if you have resources to mobilize, if you have goals to achieve in any area or in any sector, definitely you will have to have the correct policies and you have to have the institutional mechanism to implement this. China would be willing to support and help, allow governments to borrow money, but ultimately the management issue falls on the responsibility of the African side. Now, blaming China for debt traps is simply defaming the achievements and probably trying to again እንታይ ብላ ኣሎ እቲ ዘለካ ፀጋታት ልክዕ ከም ኣብ ካልእ ዓውዲ ነቲ ዘለካ ገንዘብ ኣብ መቃሪሕካ ብትኽክል መንገዲ ክሰርሓሉ ነቲ ሃገርካ ከም ዘርብሕን ክትገብሮ ዘለካ እዚ ዓይነት ዕዳ ምውሳድ ድማ ብትኽክል ኣፍሪካውያን ነቲ ዘድልዮም ኢንፍራስትራክቸር ብዝግባእ ኣለልዮም ፀፂኦም ክገብሩ ኣለዎም እዩ ዝብል ዘሎ ከም መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ ብተደጋጋሚ ዝረአይ ምስ ናይ ብልሽውናን ምስ ትኽክል ንረብሓ ሃገር ዘይምስራሕን ግን እዚ ኣብ ኣፍሪካ ፀገም ከይፈጠረ ኣይተረፈን ፀገም የለን ኣይኮና ንብል ዘለና እቲ ፀገም ግን እቲ ቻይና ትገብሮ ዘላ ጥራይ ዘይኮነ ሓደ ግዜ ሓደ ሓጋዚ ክሕግዘካ ከሎ ንስኻ ነቲ ዝተዋሃበካ ገንዘብ ብትኽክል ከተመሓድርን ክትጥቀመሉን እንደይምኻል ናትካ ስንፍና ምዃኑን ሓላፍነት ምውሳድ ኣገዳስነት ኣለዎ እቲ ዝበካ ዘሎ ሰብ ግን ጠምዚዙ ንዓኻ ከርባሓካ ኣብ ዘይክእል ነገር ግበሮ ዝብለካ እንተሎ ንዑ ጌርካ ክትዕወት ከም ዘይትኽእል እናፈለጠ ዝበካ እንተሎ እዚ ጌጋ እዩ ዋላ እኳ ከምኡ እንትኾነ እቶም መራሕቲ ናይ ኣፍሪካ እውን ልቦና ክህልዎም ይግባእ ነቲ ዘለዎም ከም መሓድሩ ክኽእሉ ኣለዎም some rift between African and Chinese contributions in the solidarity that has achieved the economic development we see today. One of the worrying things for these hegemonistic forces globally is China working with Africa to extricate Africa from the marginalization that it exists. እቲ ዝጥቀምሉ ቋንቋ ቻይና ከም ዝትገብራላ ዝበሃል ዘሎ ድማ እቲ ዝግበር ዘሎ ሓበራዊ ስራሕ ሓበራዊ ዕዌት ቻይና ተበርክቶ ዘላን ትፈጥሮ ዘላን ፅልዋን እቶም ምዕራባውያን ሓይልታት ስለ ዘይደልይዎን ሕዛእቲ ናቶም ስለ ዝውሰደሎም ዘለዎን ንዕዑ ንምክልኻል ነቲ ዘሎ ዝምድና ንምብኻንን ነቲ ዝተጎናፀፈ ዝፈረየ ነገር ንዑ ንምድምሳስን ዳኣ እምበር ፍሉይ ነገር ክገብሩ ኢሎም ኣይኮኑን ወይ ከዓ ሓድሽ ነገር ሓድሽ ፕላን ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን እቲ ዘገርም ኣፍሪካ ዘይተንከፈ ብዙሕ ቦታታት ኣሎ ምዕራባውያን ዓለም ኣክንዲ ንቻይና ከምዚ ኣይትግበሩ ዝብሉ ናቶም ክገብሩ ይኽእሉ ነይሮም ክገብሩ ግን ኣይደልዩን እዮም ቀዳምነት እውን የብሎምን እንታይ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ኣፍሪካ ክትምዕብል ኣይደልዩን እዮም ካልእ ሃገር መፅኡ ንኣፍሪካ ክሕግዝ ከሎ ነቲ ዝገብር ዘሎ ምንቃፍ እዩ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘሎ ስርናይ ኣብ ካናዳ ዝፈረየ ዝባዕከኸ ጥዕና ዘይህበካ ሓሪስካ ከም ዘይትነብር ኣብ ግራት ዘሪእካ ክበቁል ዘይክእል ሂቦም ብኡ ክሕዙካ ዳኣ እምበር
بعالخا أفريقيا ديغاتات هنيسكا صرجاتات هنيسكا ودبات هنيسكا ايربورت هنيسكا هوسبيتالاتن بيت مرتاتن يونيفرسن هنيسكا نخت معبل ايدل يخانيم زد ماي فاندامنتال ديفرنس سب دما بوليتيكا ونزيفو ربحوك قدم يقبا يتزربا today and move forward in solidarity with the peoples of Africa. If there are mistakes done by African government, their traps will have to be managed by learning from mistakes and correcting the. So بتخكل إسايا قد ما حنتنا ببريزنتنا كينيا مخادنا IMF زخطلو بزحات أفريقياويان كزخوننو نجار كنرينا مغنياتو أفريقياويان جنزب يد اليومي أفتح تغرسين إنفستن وقبر نخعبيون تحرنا بلالنا مجمر يا مكال بريزنت كلتا بريزنتات نسمينا نزم نسمع بريزنتنا ناميبيا زبلو. Whereas in Namibia, for example, the number of Chinese people living here in the meantime is 4 times as much as, for example, the German community. And so far, it's not precisely the same what takes place all over the world. There are differences. And what I'm... Mr. Speaker, what is... جرمناويان اب ناميبيا زغمتون بريزنت ناميبيا اذا حتى زلو جرمناويان اب تشايناويان اب ناميبيا زغمتو سي 4 عصفي كابتم جرمناويان ناي قدمت غزوم زنبرت هاجر مالتيو اب ناميبيا زغمتو يبصحو نابلي حتى له بريزنت ما خليفو اذن عخانتاي زملكت الله يبللو. What is your problem with that? Why does it become your problem? It looks like it's a more European problem than our problem. Yeah. You are so sorry for us. I don't see Chinese will never come and play around here. As Germans not allowed to do that. Which Germans? مجمريا China مسانا اب افريقيا متيا كسرحين ابزو خنبرو مجمارو من انتاي نعاخوم انتاي زملكت صقم عليكم زناتنا غدايو Chinawi Germanayan ابزو خمطو زي مخالوم ناي اوروبا صقم منبر ناتنا صقم ايكونن اجتاي قبل يليك اوروبا زختلون اوروبا مس افريقيا تختلون China مس افريقيا تختلون كزارب يسمعوا. By the way, you talk about Chinese. We allow Germans to come offer visas here, red carpet. Our people are harassed in Germany, even diplomatic passport holders. نجرمناويان نابزو نخمطو كل غزي مسعدمنا قيح منصف غيرنا نصبيهم نخمطو زيلو بخبر دما نقبلهم ناتنا حزبي اب جرمن كخد خلوغن وردت يزوردوم ولا دبلوماتنياتات ناي عدنا اب جرمن كبراي وهابومن بزح زنطالان صقمن يغاطم منابله افغوت يجاربلو. In Germany, and you come in here, Germans come in here as they want. So why Chinese talk about Germans? How you are treating us there? Chinese don't treat us like that. Diplomatic passport. We're coming back from Geneva. These people were held up at the airport just now last week in Germany. China ግን بخبر تقبلنا اتزغبا كبر تبنان كم زناتكم ايكونن ناتنا دبلوماسيات كاب جنيفا ابز حلف قنيات راي بجرمن كم تصخلو تتحيزم نيروم يبلالو سلازي التزاربازي زتراي غناي We know what we will handle our own country. Don't be sorry for us. Absolutely, yeah. Yeah. Every نحنا هاجرنا لاتنا نهاجرنا بزدلنا من قدخن كيت كلنا كتمهرنا ويكا كدنقص لنا يتفتن يبللو. time Westerner comes, it's about Chinese. What is the problem? Is Namibia having problem with Chinese? Did you tell Western Namibians that Chinese have overtaken Namibia? Not on my watch. I told Chinese ambassador, yeah, I'm not your puppet. It was impressed everywhere. So please, respect us. That's all I will say. It shows disrespect. That we are children who are going to be cajoled by Chinese or so. No. Chinese are coming in infrastructure all over Africa. And I saw in America, they are there. Who bailed the Americans out from the financial crisis? Chinese money is there. So why? أتذكرم this is very very important place like برون تايب لالله China دما نفس ترك قدامي كبرت هابو أخبرونا بتنعنا نقبرو نفتنا زلنا كبرت هابو كم هاجر كلاي دما China أبانا تراي كونت نزلا أمريكا كند من تاي تعتقرص أو investment أمريكا China يقبر له كندي تعتقرصي أبي أوروبا يقبر له سلزي أبو خونكو لا يتزاربون يقوم بتابع أفريقيا خونكو لا تزاربو الزخاء قبل يكونن China دما كس أوتو وي vacation قبل يكونن زمزلو تعتقرص نخانسو
ክሰርሑን ክነግዱን እዮም ዝመፁ ዘለው እናበለ ይምልሰሎም ኣሎ ካብኡ ዘይስንፍ ድማ ፕሬዚደንት ናይ ሳውት አፍሪካ ነበር ዙማ ክዛረብ ሕጂ of its resources to Africa for centuries to rob Africa of its resources. They should be admitting what they've done. Some are rich because of the resources they took from Africa. They never thought of helping Africa to develop. They subjugated Africa. They took the political power, economic power, and then made us therefore socially to have no power. እንታይ ይብላ ለፕሬዚደንት ናይ ሳውት አፍሪካ ነበር ምዕራባውያን ሃገራት አፍሪካ ክሓልፈላ አይደልዩን እዮም ነይሮም ገለገለ ምዕራባውያን ሃገራት ሃብቲ ናቶም ትዘለዎም ቁጠባውን ምዝመዛ ናይ አፍሪካ ዘብፅሖ እዩ ንሕና ፅግዕተኛታት ብኢኮኖሚ ብኩሉ ነገር ኣብ ድሕሪኦም ክንከውን እምበር ክሓልፈላ ፅቡቅ ክልወና መደብ ኣይነበሮምን ክምዝምዙና ጥራይ እዮም ዝደልዩ እናበለ ምረቱ ይዛረብ ኣሎ We had to fight to liberate ourselves. They were never here to help. They were here to rob. ናጽነትና ድማ ተቃሊስና ኢና ካብኦም ረኺብና ንሳቶም ክምዝምዙናን ክፀቕጡናን ክቐትሉናን ተደይ ኮይኑ ክሕግዙና ኣይኮኑን መፅኦም ብፃዕርና ኢና ካብኦም ናጽነት ረኺብና ይብላ ኣሎ After decolonization, they continued to do so. They could no longer use political power. They influenced it indirectly, but they held on to the economic levers of these countries. They were dominating, they were benefiting, they were doing nothing to help us. They created banks that were instruments of subjugating us. They would say, for an example, to the IMF, when the IMF will say, my country is in trouble, can you help? It will put conditions that will put you in a worse situation than before. እንታይ ይብላ ኣሎ ወላ ትድሕር መክዛእቲ ምስ ከዱውን ኣይከዱን ብዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ህይወትና ኣብ ምኽባድን ሽግር ኣብ መፍጣርን ንሳቶም ድማ ረብሖምን ዕቤቶምን ካብ አፍሪካ ከም ዘይተርፎም እናገበሩ እዮም ዝኸዱ ኣብ ዝኾነ ሽግርና ክሕግዙና ይደልዮም ወላ ቁጠባዊ ሽግር ኣጋጢምና ገንዘብ ክንልቃ ሃብቶም ዓለም ለኻዊ ባንክታት ከም በዓል IMF ወርልድ ባንክ ተኸድና እውን እሶም ዝገብሩልና ማዕቀብን ኮንዲሽንስን ወይ ኮንዲሽን ንሕና ክንሕልዎ ዘለና ካብቲ ሽግርና ከም ዘይንወፅ ይገብሩና እናበለ ይዛረብ ኣሎ So it was not helping. What China is doing, China is coming and saying, here we are. We know where you come from. We are here to work with you. For the first time, when China came here, highways began to emerge in the continent of Africa that were never there when they were here all the time. በንጻሪ ቻይና ናብ አፍሪካ ክትመጽ ምስ ጀመረት ሽግርኩም ይርዳአና ንሕና እውን ዝሓለፍናዮ ሽግር ስለ ዝኾነ ስለዚ ምሳኻትኩም ብሓደ ክንዓቢና እንደሊ ብሓደ እያ ትብል ቋንቋ ክንረብሓልኩም ዘይኮነስ ወይ ክንሕግዘኩም ዘይኮነስ ብሓደ ክንዓቢ እዮም ዝብሉ መጀመርያ ቻይና ምስ መፀት ኣብ አፍሪካ እዩ ሃይዌይ ዝበሃል እዚ ናይ ፅርግያ ኣውቶባን ማለት እዩ ንመጀመርያ ክቕልቀል ጀሚሩ ፅቡቕ ኤርፖርት ክቕልቀል ዝጀመረ ካልእ መንገዲ ባቡር ስልጡን ክቕልቀል ዝጀመረ ቻይና ናብ ምስ አፍሪካ ዝምድና ምስ ጀመሩ ጥራይ እዩ እዚ ኸ ኩሉ ሰብ በዓሉ ከረጋግጾ ዝኽእል እዩ China is working with us. FOCAC is one example that China as a country is ready to sit down and discuss how do we help, how do we relate to one another. And perhaps many other FOCAC summits that took place before, people were not very clear. بحفشة ቻይና እንታይ ጸገምኩም ምሳና ዲስካሽን ጌራ ትጸገማትና እንትዘሎ ኩነታት ምሳና ብምርዳእ ክትሕግዝ ያ ትፍትን ዘላ ጎን ድማ ቻይና ንባዕላውን ትረብሕ ንግብረ ሰናይ ይኮነን እዚ እንካን ሃባኒ ክልቲኻ ብሓደን ተረቢሕካ ድማ ጽቡቕ ፓርትነርሺፕ ይበሃል ዛሬስ እዚያ ምናልባት ካለ ጊዜውን ክምለሰኩም ናትኩም ሪቶ ናትኩም ሓሳባት በሃናጽ መንገዲ ካብ ኮሜንትኩም ሰብ ክምሃር ከም ዝኽእል ፈሊትኩም ጽቡቕ ኮሜንት ክትቡ በትሕትና ሓተኩም ላይ ግበርዋ ክሳብ መወዳታ ተኸታተልዋ ናትኩም ሪቶ ግደፍና በልኩ ሰናበተኩም የጽቡቑ ቻው ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ ሰማንያታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገስና ዕቤታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕልኩም መጀመርያ ነፍስ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብ ዘይድልየከ ሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ፀንሐ ኣብ ሰማንያታት ቁጠባ ክቅየር ምስ ጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደገ ሓይሊ እውን የድልየ ካልኣይ ድማ
ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሩ ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ ዝበለጸ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም ተማሂርና ሕብረተሰብና ንኽንሃንጽ ክንብጋስ ኣለና ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ብዓቕመይ ዘዳልፎ ኮርስ ኣለና ንጠቐመሉ ብለኩም Thank you very much.